ole mai thi glory hian conference labu KTB conference labu number somthum pathum la li so mangai na ti hi leng khom pit khan han ti te tia e kan lo senior ve deuh to thalai hla thei kan hrevak to lawa e kan thiam deuh trok trok a phua tu ti lal din tluanga hian a phua thiam ma hla hi simple moi boxia chu vai thiam angin kan sa don ni chang khat le chang mi hi han saila tha ome kan sang na ki hi F ani +5 nun cha vin ni room thin mo bei dong in ni drop thin mo lalli suam hangai na chuan ngak se som tu te nar mai lo lai luat po om ne mo lalli suam hangai na hi yamakani lalli suahi o moi bere ling khum in por ve masala kalal ka chandam tu chu ka fakang chatuan thlengin hallelujah tin ka fakang som na ka to chang le chaklova ka om lai pon lalli suwa mai na chu to ke malin min tom tir mai lo san thim ko ma nen chuan muang takin ka kalama ka trian ni lalli suwa moi bere ting khum in por ve masala kalal ka chandam tu chu ka fakang chatuan thlengin hallelujah tin ka fakang ti khan thiamak tok in kan sa ni ka helai october ni sari sang ni som pathuma aphu ania tilal din tluangan lali su hmoi na ro pui tak anuna lo thleng mek le lo la thleng zel tura suang tu na tanga helai lo piang ani ti na in sia ka tilal din tluanga hiram hlon no ta cheng meka tuna hian mizoram sinot khoel conductor ani mek atia e KTB conference labu bus sai lai hian ya 2022 tuna chan midang ani to me ta kha mai thi glory na ron request ania kani du tok phot mayam